Min olacağına konuşlar dışarıdan. Çok da dikkat edip çıkar sergi. Bunu uzatır mı? Adam da şurada kaptı. Yürüp kalk. Benim bir kalk var. Bir bu kalda açıyor. Latifa. Jaraydı bu min akbitin kirek yaptıydı. Jaraydı. Niye başa böyle çocuğu? Jaraydı. Akbitin. Sen yüzü kayda durasın. Zamancakta kokuşakta var. Ya. Var. Bizim adımız hep. Benim adım Aydala. Jarayım. Men onda barabir ama soqqosa o'zim so'g'am. Men telefonda bilmayman Jarayim kelib жақсы sog'liq. Arada bir-iki kun o'tdi. To'y, mamamning hali xabar yo'q. Mama bir kitap okuyayım. Kim o? Bunu getirme. Mama. Biz. Mama. Oy, kayıp oldu. Canım karagözlü. Kızım işte. Ne oldu şimdi mi korktum ben? Ya korktum. Bakasın. Tamam korktum. Canım geçirdik benim. Durunuzlar. Senin mamamның süpürgesi ıslap kaldı. Neden ıslap kaldı? Bir жерден теуіп жіберген да. Басқа неден ұстауы мүмкін. Жарайды, ашуланбаңыз. Қызым, сен көріп қалған тұршы. Менде болды тыныштыққа сай сақтаймыз бір құшақтасам болады. Әрине түрмеде тұрған жоқсың. Қызым менің. Болды, барың отырыңыз. Сондай болды. Не сондай? Айтып тұрмын ғой сол. Жарайды, бара беріңіз. Жарайды. Үйлеріңіз. Тағы не айтайын деп едіңіз, үйлеріңіз деп. Бұл сұрақты қозғамаңыз. Жарайды. Жаман еткенсіз. Үйлеріңіз жаман дейін деп тұр-ау. Сіз ашуланбаңыз. Ашулануға болмайды сізге. Сіздерге сыйлығым бар. Ол не сыйлық? Сіздерге бірдеңке беріп тұр. Не беріп тұр? Беріп деген мама. Беріп тұр деген. Зат қой. Берса барамыз дегендей қой. Жүріңізге көздеріңізді жұмыңыздар. Жарайды, жат-жоға жеткенде жұмасыз. Қане зат сонда? Жүріңіздер. Жерде киім бар ма? Яна ішіне бар. Сорды алып кетсеңізде бір керектен. Жарайды. Мынау керек. Мамаға мынау керек.
Потом налик. Потом налик. Шығар деп ойлаймын. Жүріңіздер. Арада 1-2 жыл өтеді. Қызым, жүр тамақ жесін бе? Иә, тамақ жеймін, жүріңіз. Так. Баяғы әкеліп күн қалғанша. Мен әлі білмекпін. Мә шай. Оспан. Çok tamam şimdi Sizde akşam var mı? Ama burger getirdim. Akşam satmıştır. Siz hemen çevirsin. Şimdi burger akşam var mı? Şimdi bizde akşam yok. Ne deydi tıraşlar koy akşam var. Jojo, dostlar, seni bir yerde görmeyeceğim. Şey latifasında. Şaşırıyorum. Oldum kişinin sıramaya koy. Sen beni bayağı da bastı tuttuğun üstün durun zaman, yaşın zaman değil. Şaşırsın da zaman. Uzunca sağlam yedin. Konusumuz bir-iki жылда var. Neydi kadar satılandı. Böyle bir yurdan biz gidin var indi. Var gidin.